Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Mr. Post, Mr. Power siku liyeza Ndlovu loko va menula xiyimbeleri Benny Mayengani the president eka gigi leyi nga ta va yi ri kona eDan'wini Lifestyle eka Makuleke hi siku ra 19 kwale ka n'hweti ya Dzivamisoko. Hi ta tsundzuka leswaku a ku tivisiwe leswaku hi siku ra 19 ku ta va ku ri na gigi leyi nga ta va yi kondletile hi va Rocket Life News, naswona eka gigi leyiwani a ku tivisiwe leswaku ku rhambiwe xiyimbeleri Benny Mayengani the president, naswona swi kale swi vanga huwa leyikulukumba laha hi nga fika hi vona Shores wa Tifish a fika a susa mbhonyoponyo hikuva a postile ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a kombisa leswaku swi tikombenga ku xiyimbeleri Mr Post ve le ku pfaleliweni ehandle, naswona swi tikombenga ku hi yena a nga ta kota ku va a tisa xiyimbeleri Mr Post eka Makuleke, laha a tivisi leswaku u lava ku endla gigi siku leri fanaka u lava tavern ye le kusuhana hina ta endla gigi, laha a vule leswaku eka gigi ya yena ku ta ngheniwa mahala. Se a tivisi leswaku u lava ku endla dabi, hambileswi eku heteleleni a nga hetelela a swi tshika, kambe xirilo xa yena a kombisa leswaku xiyimbeleri Mr Post kahlekahle ve le ku pfaleliweni ehandle. Hi ta tsundzuka leswaku va Rocket Life News lembe leri nga hundza va endli gigi leyi endleliwa erivaleni na mitlangu ra Sasela Mani, laha xiyimbeleri Mr Post nakona a va nga rhambiwanga. Se na le ka gigi leyiwani xiyimbeleri Mr Post a va nga rhambiwanga, kambe sweswiwani hi voni postara leyi nga huma leyi kombisaka leswaku xiyimbeleri Mr Post va ta va ri kona eka gigi leyiwani, naswona Benny Mayengani the president va ta va nga ri kona. Se hi ndlela yin'wanyana xiyimbeleri Mr Post va siva xivandla lexiya xa Benny Mayengani the president. Leswi nga va swi karhi swi vangiwa hi yini ke? Loko hi landzelerisa swi tikomba Benny Mayengani the president hi siku leri fanaka va ta va ri na tigigi to tala, se va Rocket Life News va boheki ku va va siva xiyimbeleri Benny Mayengani the president hi Mr Post. Se lexi hi nga xi vulaka eku heteleleni i ku hoyohoyo eka xiyimbeleri Mr Post loko va heteleli va kumi gigi leyiwani. Loko ho tsundzuka eka risimu ra xiyimbeleri Mr Post leri nga huma lembe leri nga hundza ra Beef leri vulavulaka hi timhaka ta nhlawulo, Mr Post va katsa na va Rocky laya. Swi tikomba ingaku ku nga ha ri na vudyelwana bya kahle exikarhi ka xiyimbeleri Mr Post na va Rocket Life News. Se loko swi ri so swi tikomba ingaku na vuxaka se byi ta va se byi pfukile. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel, mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibukisana xa ku tsala eka xona mavonelo. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, ni anga seswambiri kambe Mr Post tshama kwihi? Tshama ka Nghobe. Ka Nghobe kwihi? Ka Nghobe kwale Giyani. A nga vi na nkarhi ka sesi. Ka Nghobe kwala Giyani swo yina. Okay, ni yimbeleleni rin'we ke just phizani rin'wana na rin'wana ra Mr Post. Ra Mr Post. Ni tiva lera ra buti wa Mbheni. A mi ri tivi n'wina tekani mali yi fambi leyi. Wena ni nyika 50 rand mina nkarhi. Ni kombela wo hetelela ne. Wo hetelela. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.